siyathandaza ukuthi ube nelizwi lakho lesitawufunza ube netindlebe letitawukhuluma letitawulalela ube nemlomo wositawukhuluma ngawo ngaJesu siyakhuleka amen. Sifunza incwadi yethu ihlabelelo 20th February. Ngizohlabelelo bani? Ona Bible ngawapasa njengami. Ona wathwele sifunzani ngiyami ikhona ekumpeli. Semehlo sebubu. Psalm 23 verse 1. Sihlabelelo sa Davida. Simakaze umelusi wami ngeke ngiswele lutho. Amen. Siyakhumbula kakhulu isihlabelelo akuyisibanda kaNkulunkulu. Le verse uthi Davida mawulukumusha ngendlela yakhona. Uthi ngobe Jehova noma simakathi ngimente wabasidingo sekuqala nesekugcina sekude ke lokunye lengifuna. Amen. Libanda ngiba. Siyalumusha bithi uthi Davida ngobe simakathi empilweni yami sengimente wabawekala futhi nawesinjani nowegcina sekude ke lokunye lesengidzinga. He is enough ayedwa. So isihlabelelo 23 bantu baNkulunkulu sibalela tidingo letisihlanu ngoba la kunebantwana besikolo labasakhula angithi. First isihlabelelo addresses ama spiritual needs omuntu. Kwesibili isihlabelelo addressa ama directional needs omuntu uhamba ubhekeke. Kwesithathu isihlabelelo sibuka addressa ama emotional needs omuntu ukuthi wena uvani. Kwesine addressa ukuthi physical needs omuntu. Bese addressa ama eternal needs omuntu. Sisethinga isimo inani isihlanu ngithi spiritual needs, directional needs, emotional needs, physical needs and eternal needs. Uthi Davida tonke letizimo nanga nasimakathi utawugwabisa dona tonke ngenene. Now lo Davida abantu baNkulunkulu okhuluma basi babhali beBhayibheli so ukhulile so ubuka emuva ukhumbule ekhaya ubuke nangane manje la beke waba yincwadi usinakabheka emuva Davida ukhumbula yakhe impilo. Now Davida uyise wakhe siyakhumbula ukuthi nguJese kanizika kule Bible ngeke imbalule unina kodwa ke babhali beBhayibheli efihlile ngoba phela iBhayibheli bantu baNkulunkulu kukhona into letikhona lesithi ngekho ngoba kubetha bhala tonke ngabe yaba inkulu kakhulu ayingeni la endlini siyathaba bantu baNkulunkulu. Kepha when you go to start ufunza esikolweni njengoba Dlamini ashathe esikolweni encwadini lenye yeBhayibheli lebitwa ukuthi Mishnah utawuthola ukuthi Davida abengamama wakhe igama lakhe liNisbet. Abengama wakhe Nisbet lona ungunkosikazi waJese. Jese utalwa ngubani? Obed. Obed yena utalwa ngubani? Boaz. Angithi bantwana baNkulunkulu. Boaz yena uthethe bani? Ruth uyini unguMowabi. Ngamagama Jese empilweni yakhe ingadi yakhe yayicubele. Ekhathi kuye kwakuthi yena benguMoabite. Pheze at the same time abe yini bantu baNkulunkulu abe ngumJuda. Nakakhula ke Jese azathola isikhundla sokuba ngumholi enkonzweni.
uyithanda kakhulu iBhayibheli kafuni ukuhlukana nayo. Usingakafunze lethi into eseBhayibhelini. Dithi dona na ungumJuda wengadi levangini. Awumelanga ukuthi ube sesikhundleni lesithithe sebuholi. Iyamshaya lento ngoba vele usebuholini. So yahamba ke so uNisbet. Yena lo ngadi yakhe yayingakavala. So uthi ke mngami inhlitho yami ibuhlungu kakhulu. Ngitokutshela lamuhla ukuthi I'm not supposed to be here. In fact, angimelanga nokuthi ngabe ngindvodzi yakho. Ngoba wena uhlandeke kakhulu. Ngoba ingadi yakho ikuJuda kuphela. Mina angakahlandeki ngoba yami ingadi ivanile. Eliphutha lapho na Jese. Ngoba isikhathi asikho sethe sangena kakhulu la. Ufike ukuthi uNisbet from today ungasanginaki njengendvodzi yakho. Jese, you know sometimes when religion can kill you. Not only you, but those that you are related to. So just over too selfish. Utikabangela yena kamkabangela Nisbet. But so to Nisbet. Ngeke ukuthi live selisibonile sihlala ndawonye. Futhi sasemadodana asaze abangu7. Sengeke manje kubonakala ukuthi lo right ngalo wrong ngubani. But each time we get into this house, when utaya rumini yakho nami utaya rumini yakho. For 28 years, bahlala leyo mpilo lenjalo. For 28 years, Nisbet akubuta umbuzo uthi ngame ntani Jese. Now after 28 years, Jese soyalingeka. Soya esi17. Ufika uthe 17, hey man, I've been trying to contain myself. Angisakwati ukuthi bahamba. Lala nami. But lokhu lesitawenda sitawufihla. Now, si70 sa la ekhaya. Ti70 endvuku. You would not say anything to your master. Ngeke usho lutho enkosini yakho. Le ushoko utawenda. Uyasuka le manje 70 uthi kuJese, no, it's okay my master. Ngesikhathi esingukuthi sekulelwe ngitawufika erumini yakho. Athi Jese, no, yini utawufika erumini yakho. Angathi badlalela mina. Bese si70 ngasense afika thele make Nisbet. Athi silungisile nababe. Kodwa kuyangihlupha kuyangilimala. Ngibonile iminyaka le28 struggling under this roof. Ngeke kube yimi lokutawulimata wena. So nakatawufika babe erumini yami. Ngifuna ukuthi wena wesokufikile kuqala mina ngawuphuma. Abude make Nisbet, how can you do that? Athi ungahlupheki phela mina ngisebenzi la ekhaya. Upheka mina, ucleana mina, ngiyamathi babe udlani, udla ini, ayidle njani, ngidamtsakiswa. So that evening wamtsakiswa Jese, he lost his mind. Inzabe kunathisa la kayisinkinge eBhayibhelini ngeke siyakhumbula naJakobe wenziwa njalo ngubani uyisetana. Phela that's why Jakobe ahamba walala naliya akaba ukuthi ngubani uRaheli wabe kanjani bekathasi ukulabani kwamfaka Johana. So ebusuku ke afike ke Jese endlini yesebenzi. Ento umsebenzi wabantu abadala ngeke sikhulume umsebenzi wabadala nebantwana ngithi kanti ngalolo busuku kutawuhlala abantu amankulunkulu umntwana Davida. Alibandla lento. Hayi kuyathi angiyiva nje. Ngeke usifihleke sisu. After certain months bese kuyabonakala. Akwate Jese akwatela Nisbet.
Usingiyati kahle hle ukuthi in the last 28 years I never slept with you. Usukaphi lo? Nasbe nesi70 penta sivumelwa ukuthi ayiphumi ngawe. Awumtsheli lutho. Izaba ithi ke Davida nakasata. Athi Jesse ngeke ngihluphe ngalo bantwana. Kepha lo lotakudala khawutawubona wena. Ndaba kuNkulunkulu sungenza bayadabula. That's why I said, you though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Nalo uNkulunkulu ngoba umente number 1. Adalwe Davida bakwate bantwana baJesu. Ngoba umthetho wakaJuda ubavumele ukuthi noma ngabe makwabo wente into lesithe lelichilo bangambulala. Athi Jesu bafana bami ningambulali umama wenu. But lo ulapte do as you please. Nami I will do the same. Phela ngako bantu bakaNkulunkulu Davida nababhala sihlabele notaka uthi bhala sihlabele notakhe from pain is emotional. Athi Jese lo utawwelusa amncane not ngesijuda ngoba ngesijuda kusa abantu abadzala hayi labancane ngathi badla uNkulunkulu yakini phela ungaba eBhayibhelini oJosefa na Benjamin babehlala kuphi ekhaya abantu abadzala bobudla abadzala baye kuphi ekweluseni ngoba vele umhambo wawunjalo wathi Jese la endlini yami ngeke kube njalo Davida the youngest abe nguye leyawulusa. The purpose is to ensure that his key. Nakamkhipha athi ukuthi amabhubesi angala. Athi Davida nawe yomusa timbuti netimvu hamba uyolusela le. Ngoba funa kudliwa adliwe yini bantu bakuNkulunkulu mabhubesi. Ahambe Davida innocent as you are. Afike enzaweni emabhubesi. Athi amabhubesi sesutha. Afike uNkulunkulu amlwele Davida. Emabhubesi angamudli Davida hlule emabhubesi. Angathi Davida uthi it's a trap. Kodwa uthi Davida nakasamdzala sabukweta emuva. Athi even my own father wangisa emabhubesini. The person and the only person I thought cares for me. Kodwa I discovered ukuthi akanginaki. Ungawathi Davida munye umuntu ematini uJehova. Ungakuthi kithi sonke abantu bakuNkulunkulu. Never put your trust. Ungabeki ithemba lakho kumuntu wenyama. Ngoba umuntu wenyama ngakusa emabhubesini. Kodwa wakho uNkulunkulu always intervene. Ngoba unjalo. Ungawudathi kithi njengabantu abancane uma siyawushiya silahlekelwe nguNkulunkulu. Asathi into lesilahlekelayo ngoba silathi live ukuthi linani. Davida is a stone. So ukuthi noma ngaphushela emabhubesini kodwa ayathi Jehova makanginumber 1 utayilwa yakho yini. Avuke ekuseni Davida abute uyisa athi namhlanje nomfana wami nawe yolusa ngala kanti uyathi uthi indzawo yemabhele. Unyanyiswe ukuthi amabhubesi ehlulekile uthi namabhele ngeke amyekele. Asinakafika emabheleni Davida athi emabhele sadla. Amanga Davida uNkulunkulu amnikeza imandla ahlule emabhele. Athi uyambona in the evening nangu ufana ushaya tivu uyabona asinqa. UNkulunkulu khona abantu abanqadayo when you come back. Anqade ngoba bese
ngekubuye kodwa mangale sonke enjani shobile asale muva David athi uyangena endlini athi uyise hlala lapho khoneni sine nabubhuti wakho sitawuhlala lapho separated from the table ngoba kuthiwa ulivezandleni lisbe ubinzile ukhuluma nabomake lababonisiwe lizabataka uhamba ukuthi ukhuluma noma kubo tshela umnikati don't fight your battles ungani takho timbi lwelwa umnikati ngesikhathi esifanele utaphendula nabalapha ekhoneni nalapha athi David abafana bakhe ngehlulekile nina ningentana base don't worry Jesse njalo ukuthi Jesse don't worry sitawahamba silibafana bomakhelwane sithi bona David abuye babosi webile bese bayahamba bamenda njani bamshaya sine sitawuta izimu sitolamuntu kodwa singakalamuli sitawubuta umbuto ukuthi nimshayelana niphendule nina ukuthi undlele ekhaya kithi wenza njani wantshontsha nathi sitawuta njani sitawulekelela ahambe David athi uyabuya khambe bafana bomakhelwane bamnembe baphume athi maye babe bhuti baphume kwenze njani nimshayelana umfana wakithi bathi lona untshontshiwe bathi wona hambe yasazi ubalo lokhulumela ukufundisa imphansi ukuthi ufundiswe no so very well bathi kahle ukuthi it was a trap by them kungabo David lesinye sihlabelelo ukuthi nabobhuti bami bangihlamukile nedami ihlobo bantu baNkulunkulu uma ushiya uNkulunkulu eziyophila udepende noma ubambelele etihlotsheni awukabambi iphila lengiyo bamba uJesu nakuNkulunkulu ngoba uthi angeke ngikuyeke futhi ngeke ngikushiye we talk about what stones of remembrance bantu baNkulunkulu wahlumeteka Davida endlini yakubo mhlawumbe ngingake ngithi nabantwana labadala bobabe labashiyile even if you are a child lodelwe in an abusive home babu wakho akuphatha kabi ngoba babu wakho akusiye babu wakho kodwa unaso isizathu sekushiya on account of your experience in life. Angithi nawo bomama nabo nabahlushwa bobabi baba abuse ngandlela thile 60 days nyaka funzani nisibele na noma David bekaphasa Jesse bekaphasa nisibele ngalendlela aphasa na David ngalendlela akazange wasuka endlini nisibele yokuthandaza ay ngikhathe ngenizaba esini ay somadili uyabuka uthi umntwana uhlushwa ngento lakangayazi kodwa umntwana usolokubambelele angithi mhlambe ngake ngibantu baNkulunkulu into lethi isakho kumele ukuthi ufunze ngesikhathi sakho sokuhlupheka. Number 1, nawenza esikhathini sekulingwa uyavivinywa ngoba uNkulunkulu wants to strengthen your faith. Number 2, nawenza esikhathi sekuhlupheka akusiyo ukuthi uNkulunkulu is concerned about you. uNkulunkulu unake naba lababhekile. Labathi as long as so and so is standing nami ndawo ngumlandzela uNkulunkulu kungawo abantu baNkulunkulu noma ngabuyawa think twice ngoba khona abantu abadayo ezulwini namalabanye labangeke baye ezulwini ngenxa yakho ngoba bona bakholelwa nguwe
nakunguwe lokwabo nabo bayawa. You know, I have a personal testimony ngalenza. Ngiyaphuma ekufundisini on account of things that umfundisi Mahlangu talked about. Ngiyahlala angisayi enkonzweni for a solid 1 month. Endlini and asking myself eFlorida ukuthi Nkosi, what have I done? Wasuka lo munye umdala enkonzweni ngilapha eJohannesburg Central. Wafika wakhokota ngathi masiko ufuna bathi umfundisi ngitekulo ngathi what's our faith is unstable because of you. Angiyiva lo lukholo lwethu liyantengantenga ngenxa yakho. Bukho your presence in the church stabilizes us. Nasingasakuboni we get worried. Wangena emotweni yakho ngisatshela mbali wahamba umuntu lo wangitshela ukuthi mvakalo wangithi njani. Ngifuna ukuthi bantu baNkulunkulu noma ngabe ngeke umuntu akutshele, but deep down enhlitweni yakhe uthi ngisemkonzweni ngenxa yampilo, but angeke amtshele impilo ukuthi usemkonzweni ngenxa yakhe. It will show on the sea of glass. Atokubuka Jesu uthi uyabona yini na uyawulahlekile ngenxa yakho. So mawuvivinywa hayi ukuthi ukonzene nawe, kodwa uNkulunkulu uthi wena uyiphila yalabo labakubukile. Asende ngenxa isikhathi. Angisade ukube nkulu. Oh okay. uNkulunkulu kabantu baNkulunkulu uthi uyabuka. Nakabuka uNkulunkulu uthi no. It's my time. Sesikhathi sami sokungenela empilweni yabani yaDavida. Uyagijima uNkulunkulu uya kuSamuel. Ufike uthi kuSamuel, Samuel ngifuna inkosi etawulama Saul. And leyo nkosi isendlini yaJese. Nankulunkulu uyagenda nje. Abasana bakanipha manje. It doesn't matter the time, but what matters is that God is watching. uNkulunkulu emehlo akhe ahlele enti kwakho akunanzaba ukuthi sidze kangakanani isikhathi, kepha ubhekile. Yasukuma Samuel uya lapha uNkulunkulu amsakhona. Nakafika ufika uthi Jese bithe emadodana. Jese ubitha mangaki? 7. Uthi these are the only ones. Idilibanga lingiva. Bayafika uthi uNkulunkulu hayi. Uyenda wesibili. Hayi. Uyenda wesithathu. Hayi man. Uyaqala manje Jesu uthi kanti kunde njalo. Ngabe umprofeti unemanga yini? Babathetha bonke bongaki? Babuya Samuel ethi Jesu ngiyazama. Akukho uthola. Ude yini lokunye. Uthi Jesu kukhona lokunye. Ungabitwa ngokuthi ungilokunye, but emehlweni akhe unguye. Don't be invalidated by anything. Ungatiboki as a person insignificant. uNkulunkulu you are important. uNkulunkulu you are significant. uNkulunkulu never. Amen. Noma ngakushiya imvoza unevali. Ivali does not come from a person. It comes from him who gives you value. Singayilali sikakhulu asiyinsiphisa.
Awuhlanjwe kona lokho. Na noma somtshelile wena Jesu ukuthi akunalutho. Walanda David asethi inkomo engcolile. Bathi David ayinonga amati babe. Usunenyanya kangakanani. Nyalo sohamba uyompimpa umprofeti. Namuhla langa lami lekufa. But ngeke ngife ngakandlule kumali. Abantu abankulunkulu, all those that have mothers. Sengiyitsala sekule. Siyafana kuDr. Betty. Uthonga insani nama senamake lapha ngizandla. Noma ngabe somtsala. Noma ukugile. Ungamkhohlwa make, ungamkhohlwa baba. Ngoba lapho abantu labo babalulekile empilweni yakho. Mina kuyouth doesn't matter whether it's a drunkard. Ba. It doesn't matter ukuthi akethe enkonzweni. Ba. Ukuthi David ngeke ngiyobulawa ngingakakhaleli imali. Akithi mama bangibethile athi manje nami ngeke ufe khona. Lapho ufa khona ufuna ukufana. Akunanzaba ukuthi izawo emadlozi. Akunanzaba ukuthi lelihlo ufuna uyangenyanya. Kepha ngifuna ukubona unjani ufa. Nisbe. Ake ngikhulume nabo mama. Akunanzaba ukuthi umfana wakho ukuphi wendeni. But the fact remains wakho. Noma uyatsakwa wakho. Noma kethe emkonzweni wakho. Awunasizathu sokumlahla ngenxa yethinto latendaba. Shiya konke ushele kuNkulunkulu. Yena lo wathi ngoba. Sithathe kumsa kanjani. Amgeza nasbe umlungiselela kufa. Baklinda uthi manje sengikho. Uthi nasbethi ngeke ngihambe nawe ngidawuda from a distance. Ngoba ngifuna ukubona mfana nesiphetho sami. Uhlulile emabhubesi, uhlulile emabhele, uhlulile babomakhelwane bangani. Kodwa lo Jehova lona ngiyathandaza sangakusuku. Nisbe uthatha yonke umtholo wakhe umnikeza Jehova. See, when you make God your number one, you have no reason to worry about anything. Okay. Naseta lapana Davida, Samuel abuka incidents zaba encwadi luphonvo emafutha eliphonvweni la Samuel athapade. Heaven lizulu lasemkhuluma na Samuel uthi lo Tabo nguye, the same one. Yena lowo lode asintomufa, yena lowo lobazondwa manakabo, yena lowo bekazondwa ngise, yena lowo that is Zulu. Even before Samuel amended and declared ukuthi inkosi seyifikile lukhonvo lwaseselushini ngoba uSizulu lasekhuluma wasengasasonzela Davida wathi Samuel uJese uNkulunkulu uqhubele kanti uNkulunkulu it doesn't matter wena uneligogo na ubambelele kubani semali background yakho ayina msebenzi lokumsebenzi yini idinga ukuthi imanyene naNkulunkulu souls of remembrance. Say song alama souls. Hey, niyazame senibone
Zange sendikubone lo. Asithi abantu abangivele support. Wase sokuthi nasibele. Jese ufuna wathi na uthi lo mntwana ngamthola njani? Wow. The scepter shall not depart from the house of Jesse. Noma ngabe Jesse ende emaphutha langakanani. uNkulunkulu wahlonipha ukuthi he at least thought he was right. Inobata uNkulunkulu ukhona emaphutha leswendawo empilweni. Siwenzi zokuthi we are devoted uNkulunkulu ngokulo lesitshela bona not because siyafuna. Kepha sifuna ukuthi sifundiswe kabi. Ibandla libe. Ibandla libe ngamba le. Jese asim David amfana wami ngoxolele. I did not know this story. Uthi ke David, he though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear imponile uNkulunkulu. Angentela imhlobo. Umfana lolahliwe. Ngabona uNkulunkulu ngento enkulu. IBhayibheli bana uNkulunkulu omasihloko stones. Amatshe esikhumbulo. Ashona amatshe esikhumbulo. Abili intombi lethi la kodwa ndakhuluma ngayo intombi ngenxa yesikhathi. Angishiye lele kodwa ndawo ngiyishiya ngena kule. Ngiyishiya ngena kunayo. Joshua wakhathi intombi lethi mbili lenye utawo yakha eGilgal. Lenye intombi uyakha ekhathi emfuleni iJordan. Mbuto uthi leni uthi Joshua ngidawakha lenkumbi ekhathi emfuleni ngoba ngiyamathi Israel ukuthi usuka phi na Israeli umuntu bekakhulu complain kakhulu ngiyabona lesima singisi akhonona kakhulu ngiyabona Israel bekumuntu lokhona la kangakanani kakhulu Israel bekumuntu lohlumuka masinyane Israel bekwenza yonke into uNkulunkulu langayifuni but yena lo uNkulunkulu has allowed them to cross over. Uthi yena lo uNkulunkulu bebemhlupha kangaka kepha umusa wakhe ubangaka ngokuthi azange wabaleke wababalela athi phambe kutaba wabanika ithuba lokwenza iJordan bawele level lesithembiso ufuna ukuthi bantu baNkulunkulu whatever it is lokubamba ukuthi ungamthandazi uNkulunkulu thembe kakhulu akakunani lo umusa wakhe mkhulu kakhulu wenza iphambe kutaba ukuvumela ukuthi umenze 2019 ungene 2020 because our God is gracious. Kodwa bekuthi ke Joshua lamatshe ndawa ngwabala ngivumele emanti eJordan ngesikhathi esifanele enze epiwa lamanzi kalamatshe atawukhukhula lamatshe awafaka ku Dead Sea ngoba lolwandle lokufa iDead Sea base abafunzile kude lokuphilako nawo lapha uthi ke Joshua tolota Israel noma betithi inkulu tingaka titawasheka tiye elwandle lokukhohlwa laNkulunkulu you will never remember them anymore. God can forgive you. And when he forgives you, he forgets. uNkulunkulu uyaxolela aphezele njalo uNkulunkulu usike Joshua ngitawenza sibonele umfundisele isimbolisi
ngiyashiya emantini ngoba ngivumela Israel ukuthi amethembe lo nkulunkulu lonemandla ekuxolela nalokungaxoleleki lonemandla ekunaka nalokunganakeki lonemandla ekupha emathuba naloko lokungakafanele ufuna ukuthi abantu abankulunkulu noma sithandazile noma sishilo sathi sinasathi ukuthi sitawuphila sithini whether sitambona in 2020 but I want to declare here and now ukuthi bakhona labatambona 2020 hayi ngoba ufanele kepha ngoba yena ufanele umente waba umelusi wakho njengaDavida uthi ke Davida abantu abankulunkulu uthi ke Joshua lokwele nkawenza ngalamatshe lele ngwabala ngifuna ukuthi ku-Israel nawenza wena uyale ngisala mina ngibeka lamanje utawahamba uye kulawa utaya emtini obitwa ukuthi iGilgali igama esiGilgali lisi roll away ngamagama uthi Joshua your past has been rolled away and uNkulunkulu has forgotten about it. Ngamagama uthi lihlazo lakho ligiqile la yofihlo ninamba nakho kuphi eGilgali as if you are clean and you have never sinned again anymore. Sebayambuda ke osoyakhuluma ke osingakafiki lapha phuzweni lesibili lithi lamatshe lawo langwatshwa uthi Joshua ataba ngumfundise wempilo yemuntu lo dazena asaphila abona kufanelekile ukuthi abhabhatishe asakhumbula nayongena endlini lengcwele kule yathabanekela kaNkulunkulu kwakunesitsha sekugezatande emnyango so that nakangena umpriest before angena endlini awashe tanda uthi ke Joshua nina kangeni evende sethembiso nina seniwashiwe senibhabhatisiwe you now qualify ngifuna ukuthi bantu abankulunkulu ngesilungu God qualifies the unqualified uNkulunkulu ulungisa nabangakalungi but only if batawuvuma ukuthi abalungise Israel bekangema abona iJordan ataseweli ngoba sakaboni ngoba ukuthi siyaphi kodwa iBhayibheli lithi wavuma Israel kwewe ngoba phela uNkulunkulu abesashilo kuJoshua ukuthi abekuvile ngisheni nabafika lengesheya ukuthi lapho lokugcina ukuthi ke Davida noJoshua manje seyibikile inkumbi yematshe eGilgali nawe ngifuna ukuthi niku understand lokhu sengikhumbula ukukhuluma namlambo lapha former teacher uthi lamatshe ngesingisi otishela apedagogical yathusa nje uzabotishela nabo MP yakithi amagama lo lekama lethi pedagogy ifundile lefishane ufundisa educational usibayabuta abantu babenu ukuthi lamatshe lawa uthi Davida lamatshe ayamthanzelile mina ukuthi my God is powerful amen nika bophila abangu6 ubasikhuluma abantu besikole akithi uthi Davida lo wami uNkulunkulu lo wendise abantwana bakaNkulunkulu bakaIsrayeli elolwandle lolubomvu wabenzisa nasemfuleni iJordan naku lemele ngibaki batshele bona lengifundiswe kubona ekhaya ngifundiswa kumange wathi malo wami uNkulunkulu unemandla lamakhulu
kanjani Davida athi bangitshelile bomkhulu ungitshelile mama bangitshelile ku study ekhaya ku family prayer umane badala ngizindaba family thandazo zasemakhaya amin uyabuka Davida uthi nambonaphi lo nkulunkulu uthi wavula lwandle lolubomvu sikhoshwa sitha ngemuva singanandlela yokubaleka uNkulunkulu wasimangalisa wavula lapho kuthiwa kuvakavulwa khona uyabuka Davida 2 Peter uthi but lo nkulunkulu kanjani uthi this God of mine is proximal so uNkulunkulu wami udane uyabuka uthi Davida mama awumtshele wambonaphi lo nkulunkulu uthi yathi mfanami umhlolo yalo nkulunkulu bathi nabo khokho wakho bahlaselwa ngama-Israyeli eta asafika Jude bakhala ukuthi safa wathatha uNkulunkulu lifu lebe lihamba embi kwethu walifaka ngemva kwethu kubo kulethisa tethu kwaba bunyama kepha kithi kwaba ukhala uthi while the darkness was delaying them nabunyama bulokuba misile uNkulunkulu thina besendela umsebenzi sahamba naye sambona because he's always close always near to his home uthi uyakuvulela uNkulunkulu lwakho lwandle lobomvu uyakufaka kunyama wesakho sithi wena unikele ekhaya 3 Peter uthi Davida my God provides uthi sesiwelile sesiyahamba nasesiyaphana emandla sayababa siyahamba siyakhala kuMoses njengayitolo na njengoba sidlala isenta kepha wethu uNkulunkulu wawatshintsha imandla labababo kwawenta abamnandi same water that was bitter is the same water that was sweet awudingi ukuthi uzohamba ushise isimo sakho uNkulunkulu nemandla yokusiguqula simo sona lesi lokusola ngoba your God is a provider. Verse 4 uthi wami uNkulunkulu Davida mama utshele mama wakuthola umfana wakho uthi my God is a protector. Uyabuka Davida uthi mama nambona uthi bangitshela bomkhulu wakho bathi bona kwakuliwa eRafidimu imbi yamhlasela Israel Moses wahlala entsabeni naAron naHure uthi bonke laba bakwenta kuphakamisa isandla Moses kwathi noma sathi sizobamsela sawini ngoba wethu uNkulunkulu uthejani takubiyela uNkulunkulu akunanzala ukuthi yakho uthini udilwa nabani udilwa nini udilwa kuphi udilelana yena utabulweni yabuta Davida mama ungitshele uNkulunkulu kodwa nawe uthandaza kangaka uhlupheka kangaka nawe uhlupheka kangaka ungitshela ukuthi manje wami uNkulunkulu when he promises he keeps the promise. Uthi umbonephi mama uthi wathi nasikhipha sivesa Israel eGibhithe wathi nyawungena eKhenani sangena ngoba wagcina yini bantu baNkulunkulu sibeni noma ngabe thina asisigcini yena uyasigcina manje sisembisho sitawungena eKhenani la kamo masitawukhumbula ukuthi sibuya sengibalo omunye phini sebangaka sebangifaya sekuselevel 6 yabo uthi ngabana kamuta Davida mama kamake uze umtshela ukuthi sinamathele kangaka uNkulunkulu kwente njani uthi mntanami wami uNkulunkulu ngitheni asesisho ngitheni ngithi is powerful akithi ngitheni uzizwathi is proximal ngitheni unjani it protects ngitheni it provides ngathini futhi usibize uthi lo wethu uNkulunkulu lesimthandazako is not only potent powerful but he is omnipotent uthi umbonephi manje uthi hey
ngakubona lo nkulunkulu masingena thina la evele sethembile